Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hagani ka ganti sa Hisian ke Jela Assam, kala pendam tedong hakmat ke Jela Meghalaya, hagijaka badon ke jingya ke Japut, bat kani kala jah ke Shnong Khanduli ke bahaba pedang uput ke Jela Assam bat Meghalaya. Hagani ka sngi ki bor jong West Karbi Anglong District, ke balawan pensenge ya ke jingpom dieng na ka Klau, jong ke Giant Hills Autonomous District Council, ka badon hakli lang ho Khanduli, ke bahab hapo ke Nartiang Assembly Constituency. Katanat Forest jong ka GHADC hau benai nailar mentau snem kala lilam ya kiding kse ki bala penhe pensan haga jaka Klau jong ka rengkat haga jingi trelang bat ka dorbar Shnong Khanduli sya umali surong naga Shnong mensngat. Uni orang ba ulas dang ban pom ye kiding kse haga ni ka Klau la kumba ar nilai tiyo menta nrei kendit kensan haga nok pai sngi jong ka artarik mentau benai risau arjar khat kendai la wan poi kensan shikali ki nong trei Katanat Forest jong ka Karbi Anglong Autonomous District Council ki bala pensenge ya kani ke jingpom deng bat dawaru ya ki kot kislana ki hadien bala pentip ya kani sya ki pulit jong ka site sama police outpost ki lawan poi sya kani ke jaka bat yatai nia bat kinong trei jong Katanat Forest jong ka KAADC da ka bapen pau bagani ke jaka ka hab hapo Meghalaya kumta kinong trei jong Katanat Forest jong ka KAADC da ka jingpom se ki lalek paino. Hadin bala pentip ya kani sya ki bor pulit ki bala kham halor jong ka West Giant Hills District nakaliang jong ki bor pulit hakalai tarik pat hapo ka jingalam jong DSP headquarter uba M Marngar rengkat bat ka kenhon pulit kila hiar sya kani ke jaka.